UMLA ke North Shillong constituency uba Adelbert nongrom hak arpu pratrik menaitung arajar arpusan ulalit Iakynduh secretary ketenat Pulau Putih Swapnil tembe. Bandawan ketenat Pulau Putih ban penbet halor jingjiat gi kertong gi basyajiat na gebenta ke interview ke kam lecturer but assistant professor ha ki college sarkar. Habakirani kilat patai kubor uba Adelbert nongrom uli tu bagi interview nak benta ke kam lecturer but assistant professor haki college sarkar kan sedang naduk kesau terik nailar. Dari bun ki kertong gila penpau ke jing bamhun hak bayadai bak jing syajit ki kertong bat kani kalong kat kum ke jing keno nak babun ki kertong ki bala kedau badun ke jing bambet ke rukom jet ki kertong ki ban le ke interview. Namar ke jing jet kalong ke bam kuat, namar ki don ki badai hok ban yo andrai kila syakan tan. Ula benrap bakat kum ke Meghalaya Education Recruitment Board ke kerensyai kedar bahkan pendap yakikam dan kebayat kat kum ke ratio kepada iway laar lasan habajit gi kertong. Hagajing shisha hakatnat chemistry kidon ar punyo teliki kam ki balad. Bat ki basya ajit kan long ndru punyo ngut. Dari basya ajit pat benda ki interview long tang sop kulai ngut. Uba Adelbert nongrom ulong bagajing penduna kiba syak shortlist kalong kum bala syak penduna ke hok jeng kertong kiba kuat shisha banyo agakam lecturer but assistant professor haki college sarkar. Da kepada warut nak ketenat Pulau Putih ban betha ya ke Meghalaya Education Recruitment Board ban penipat ba ki mark sejong borok ki kertong ke biakun na kebenta ki kam lecturer but assistant professor haki college sarkar. Jing panjik syai nga kalong ba nakaliang jingu ba panjik syai kalong haki artli ki points kawi kalong ba kani ka recruitment policy pi kadi ka por ka ba rokam ban bu politik serut an bu policy khama namar ka policy kadi ban sign dot di kon sama ki jingi di haga bede ba ini ki aslan professor kunju ki lecturer mo jo ki common colleges halor kini kamdon kata kajing long equivalent mo namar pi karkum ka recruitment karkum ka Meghalaya Education Recruitment Board kadap kran syai kedar ba kan shim yakini ki kan fill up yakini ki post ringkat ki candidate karkum ka 1:2:5 mo kani kadai naki lalong arbanta plus shiteng mo arbanta shiteng ti 2.5 matrai borok ngi sutu kani ti pi kani kadai ka post jogini ki subject ke bagi physics, chemistry, mathematics, botany, zoology, biochemistry, commerce ti kini ki post ka bangala pan shu ai sampul kawi let's see komunika number of vacancy jongka physics kadi arpinyo lagi post ti kat baka number of candidate ka ba shortlisted mo ki kat ko mujing pau ni kadi saupuar ti enrai ke jingkli pat ka bangi hapan narangi kadi ke jing pemia lembaga 2.5 mo di den takada mawan man pan ke jing syai na secretary education nomor ke jing sisa kadi bandai nreu popra 67.5 candidate kiba di ban shortlisted mo ban shortlist tendra yang di kumbaka pau padi tang sau puah naga nru punyo te kiba idu jong chemistry kadai arpunyo tuli ki vacancy kad baka shortlisted candidate pat kadai sau pulai ke jing sisa kadai nru punyo 0.5 te mathematics kadai arpunrio shortlisted candidate pat kumbaka pau ni kumaki salik maki kadai sau pusan tendra kadai ke jing sisa nru pusan ti kini kira bun ki baca kini kira lo ba deprive no ba penduk no ko jong ini ki candidate ni dong kam ya ka ban make a proper selection ba ka di bandon ru ka fair in recruitment process kana ba kan don ka jing hun but ka ba arnya ngako an pau ru ni phi ngabu ka ka jing kli ba kam long transparent mar ko ba ka long ngani ka Meghalaya recruitment jong ka police mo ki marks ki jong ki score marks jong ki display te ba ki display tu ki e mo ba ki don ka jing hon kita ki candidate ki bayo ba ki bamyo tengah buru ka jing kali ba na si clarification na education secretary ba balai kam don ka marks of display ba kaniru
kadai bang abu ko jing dawa badai bandon ka marks display namar ba fi kat ko muji sisa hoy kini kila sim yaki other university bulan kaleng kari India bar kunju university hapo Meghalaya ke jungi hapo ka state ke jungi te klampap kendon ki difference ha badai pat ki marks mo awarding of marks kendon ki jiapher te ki kwa kem pantep kita ki marks ba sikiwe ki university sikiwe pat ki state bat ya ka badai po state jungi kelong kai ke jiapher kanang ba kindu don kita ke jinghon ka satisfaction ha ka badai pat ki candidate iba apply yang ini ki post secretary education tu 8 pau ong ba 8 pau ong ba immediately untuk apa ni akan level jong ka DHT the director technical DHT director higher technical yang ini scam ni kan don ka kanun ka rectification mo kanang ba kanum don ka jing dunong kam kap ni ha ka ba ki kun samla ki don ko amar ka lo ko mati prive no ani sim no ko jongki kan ni ka de ka ba mawan pen pau has matu